Acara ini disponsori oleh Pemirsa indek vaksinasi COVID-19 Majang Krame ring Kabupaten Tabanan sayan ketim Capang. Dios vaksinasi dosis ke pertama wiwah keping kali booster taler sayan digelisang. Pemargi inucap dahat kebuatan pinake pengupaya ngicen penyayuban Majang Krame. Kepala Dinas Kesehatan Tabanan Dr. Nyoman Susilo mastikayang yening pemargi vaksinasi COVID-19 Kantun Raja Kemargian ring Pusat Layanan Kesehatan ring widangan ipun usaha digelisah vaksinasi ketencapan sinarangan indek ugar-ugar vaksin booster sane kadasang prasarat maparikrama kantos mangkin anceng vaksinasi booster sampun langkungan 17%. Raris dosis kaping kalih langkungan 19% saking anceng samasan kramo sane pacang kaicen vaksinasi ring Kabupaten Tabanan. Baikatan Dani starter Capang wilangan persentase kramo sane mevaksin jangkep pelarapan nyagayang ayahan vaksinasi ring samian genah Pusat Layanan Kesehatan Sewongkon Tabanan. Mantan Dirut RSUD Tabanan puniki taler ngawadarang indik penyagayang vaksin rauh mangkin Kantun Amar rumasuk kawentenannyane ring Mekatah Pusat Layanan Kesehatan punika mawinan kramo sane mulehang vaksin jangkep sidang rauhin Pusat Layanan Kesehatan sane pinih nampek Dinas Kesehatan Tabanan taler mungkah gerai vaksinasi booster ring 6 rumah sakit swasta ring Tabanan. Pemargi vaksinasi booster selama puniki taler kasokong oleh bages sane lianan minakadi TNI Polri ring sajeroning digelisang manggih ancang vaksinasi kama kantenan taler ring galah pungkuran pacang kelaksanayang kebiar vaksinasi Puspawati Bali Pos.